impact news bu mieng tabi ri bapum na mapu impact news na puthok jaba ani suba irai amasung mari suba irai khuding gi pangthok jaduna lakliba thauram wael watem gi maikai degi sanau jam sham charana yengbi bapum na mapu taram na wokjari ngasi gi wael watem gi hiram masi taibung miu ba aikhoi gi damakta mahok sagi khusem na thambiram ba chatna lon chat aikhoi gi hak ngasi gi nainagadur be hiram masi fundamental right under the Indian Constitution and the Universal Declaration of the Human Right ki human right taibung miu ba gi hak asi kari no haibasi gi matang da nainaje ba gi damakta aikhoi na guest oina ngasi ani kak thamjari ai ahan ba guest ti Bob Lu Leitongbam advocate ai ahan ba guest ni ai ahan ba guest utaram no okchari ai ani shuba guest na Kaisham Pradeep right activist hauji Manipur da yamna aikhoi gi mang da ta da leiriba aikhoi gi right mayam asigi maram da naina na bugi tamukta ngasi miyam punamukta thamjari aikhoi gi khudol wael watem fundamental rights and human rights ai ahan bada Boblu Leitongbam advocate lakjage human right and the fundamental right universal declaration of human right haibasiga Bharat ki Samvidhan ki makha da leiba Bharat ki Samvidhan ki part 3 article 12 tagi da article 39 ki manung da yauri basiga universal declaration of human right ki article amadagi na 39 ta leiba asiga gi marakta kaya yamna khetnaba awat apa wataba haptok haptingi maramda masigi background history amasung silent feature amasung aims and object ki maramda babo amadi yengbiriba pumna makta mayek sengna ningthijana hana amutang thambisi what is fundamental right and human right yamwajire yam sanona yamna maruoiba topic ni thambiribasi aduga ngarang na handa khoi human rights day international human rights day tawgibagi manin zuloina dui huji 10 December 10 December says da adana what is he kano dagi hobjarake maruoina magi haurak phamse ngasai yaman su thambi gre masi human rights ki wafam se natural right ki pot ne hedana haidi pokpadagi yaujar abane na tawbudabu scholars singna philosophers singna mi khudimak se pokpadagi masana adu magi tongan hak yaujar abane se haidana la agasu hoi every culture da mi amabu izat व्यवहार सम्मान तो वाइसे every culture की part अमो ओइजरगसु politically मसे लैबाक अमना मसे recognize तो रखपगी पोट सिदी इराई लाइन है को थोलखि बदि नचदि हारिब मै तोंगान तोंगान ब struggle मयाम अमा नैहत पिरबा मियोय फुरुप कयाना मागी dignity and rights की दमक त फुगलक पर revolution कयामा थोखि बदगी human rights की वाफम जी तंगाई फदब political imperative अमोइना लेंगाक के हायरगदी अखोगी मी सिंगसिगी मागी basic rights and freedoms ji व्यवहार तौद्रगदी conscious ओइबा प्रजा सिंबु लेबा ngak pa yarak tabadagi tholakhiba potni hedana akoi lowwe yai mafam da tangkak ta masigi to human rights ki ideas ina mi khuding mak se loin mak chapmana na mi yeng da yengadabuni haiba says da akoi gi France revolution gi American revolution gi adagi akoi economic rights ki ideas da Russia da China da revolutions kayama thokre adum ko hario potsidi mai lam dugi thokcharakhibani aduga kaino gi oina di akoi gi malem apumbagi oina di maru oina masigi wari se apumbagi oina mi khuding makta hingi ba khongtek su mi tang su lai ra su ina khun ba su loina makki oina mi adhikar pigadabani haibagi wakhalon sidi hana adum larik to wari larik to yaujara su masigi political thrust ama pirakhiba sidi second world war da yam thina mina mi bu pot pasi zathagiba sesta lan loiselak pa sesta in fact lan gi chabuk ta America gi president matam da lerami ba hogi Roosevelt ga adagi Winston Churchill ga na somda kanonda second world war says the kano si Europe si ina mag German loksan rakan says the kano si Britain khakta ngai horaba hingi se maduda
Britain na kanna America si pusilak na nabuhot na bada aroy bada America si yarak na lan yarak pa horok pa sis da moy ani si Britain ki Prime Minister ga America ki President ga si khoi gi hi da thola aga kano da khoi gi jahaz chauba mam da thola ga Atlantic ta naraga moy na hairi si Atlantic ta yana ba ma sahi tauna gi Atlantic Charter edana masi da hairi si akhoi na lan sing ngamagadi akhoi na tawdoi si lam dauksan ga daw na ti but laibak sing se mana pamjaba mongda lengak chi hanga dawni hedana declare taw thokpani aduga akoina kaingo lan ngam tar gadi lakhdori ba anova kaino se akhoi gi world se mase freedom from fear and freedom from want hedana awat pa leitaba amadi akiba leitaba adugumba kaino ma mioi khuding makta ngasai gi human rights se masidagi ni haurakadori se adun huren UN Charter 1945 ta semang matam dadi ngasai human rights na United Nations ki ani subo objective amoina masi ihan han boina prithvi ki history da 1945 ta mi sidi hinglo yam kuire prithvi sta adong ku mi khuding makta international law gi makhada subject of international law oina moise moigi right se moigi sarkar na bau thugai be yada ba right bigani haibisidi adu de lauthokhiban haijariba aduga masigi potse thabak oina onthok pirakna na ba ngasai yamana tapi ba Universal Declaration on Human Rights and nama iba hogalak basi 1945 the UN semaga aham General Assembly fambas the 46 is the sinarak pani masi akoi human rights ba nga asi di haire adu kari no human rights oi doise hedana 46 ta gi na 47 48 power nainara kanda potse aroi bada akoi gi Universal Declaration on Human Rights se 1948 ki December ki tarik tarada tholakibani yam nungai ri asom the United Nations da human rights wafam je kanna khanna rakma matam je da India da su India Constituent Assembly se 1946 tani 46 tani Constituent Assembly se 1935 ki Government of India ek ki makha da ma se seme aduga kona of course India na independent phanga kanda sovereignty se aduda halambani British na hana dimagi powers yam limited oirami adung 47 the independence phanga kanda di sovereignty se mon da halambani na magi powers yam expand tau thore adun almost simultaneous matam dane haijariba asomda Western Europe ta America da khagi kanogi potsi Universal Declaration on Human Rights se kanna khannaringai matam da India da su somda Constituent Assembly da fundamental rights wafam je khanai interestingly 1935 ta India Government of India Act lerami 1919 da su Government of India Act lerami masidadi fundamental rights ki pot se yaugdi maramdi moina kiri se fundamental right and ma pithokragadi ngasagi legislature da executive da magi powers yam limit tok selak pa yabagi pot ama leibani na masi yaugdi hajariba aduga taseng na haitargadi sumaina chapter 3 si India Constituent Assembly da puthorak pada moina hairi si masi ngasagi India si maning makhatam leibak ama oirabani na magi praja miyam ngasai ning khatam bada wana hotnagiba mayam do moida tangai phadana right khara pidaba yade haibasi idea da pirakhibani hajariba aduna mongam da hairaga Constituent Assembly da hana yauramba Hansat Mehta na nupi ma masu ngasagi Universal Declaration gi drafting committees da yawi masu Gandhi hoi Nehru hoi matung indana yam kanna freedom struggles is the thawa yauna yauram nupi ni aduga masi kanona Nehru na thadana Vijaya Lakshmi Pandit idana Nehru gi manau nupi machan nupi sina lit tawrga chali General Assembly da di Vijaya Lakshmi Pandit na lit tawi aduga ngasagi Universal Declaration ki drafting committee si di Hansat Mehta si na yawi. The Hansat Mehta si su mataw di iman mandana ko pibam di ako gi kay hay ni andalon torok panina mi di yam na ako gi moy matam da nupi me amam yawi matam da ako gi President Roosevelt gi nupi sina Eleanor Roosevelt sina ma sina chair tawi huji ki drafting committee si. Mayam di marak tu da moy di sayap ki kano ga akhoi matu kano khoi sa matu ga hapadana yam kemo wa tawba akhoi Hansat Mehta sina thau tap tai hai tai raga hekta gorong changen bi type tu neba ada Hansat Mehta si matau di yam mandana man yam critical loiba intervention khar tawgi aham ba Universal Declaration on Human Rights iwa homatam da maruina se lit tawri se America gi mina chair tawr mina mohina dum lit tawi ada France ki kangulai ada mohi Declaration of Rights of Men di all men are born free and equal in dignity and rights and however the mohina America su the France su mohina haiba same wahi sina Universal Declaration ju hokdok si na propose torok
Hansen Mehta chap now yetly. All men have a say, must say outdated way, gender bias later. I don't know, must say human in on talk of the higher. Other Eleanor Roosevelt say, I'm human rights, must say mother of human rights, the Hirimni, Mamma Pow yet labor got. Other the scenery of men have a wahisi, meaning that the human is near them in a Taraga, yet labor go. Other Hansen Mehta, Nampuda, Ador Gadi. Human in the sin of a Karikai and a Todana. Nasigi Yan Hanba Wahi si Simdo Pada, Nasagi Hanset Mehtagi at over contribution lay. A topayam significant over Mana Nasagi Yamanas Hibide, human rights, a natural right name. At the Masi Kanana Piraki Haragadi, Ahambada, American Declaration, the Su, French Declaration, the Su, Gotki reference, however, is one a Pirapanena. Adumapu Hanset Mehtana, Matusum get level. Mase God say, later Busuai, later the Busuai, Ado Tazabusuyawi, Tazabusuyawi, Gotki reference, Bishan by say, Sina secular character of this declaration, see, disturbed the way. Aduna, Gotki reference, Logtopsi, Aduna dignity, inherent dignity of human beings, say, but the base the Gudong and Mother's Mana Kana Yetana, Yam fundamental Loiba, Yan Hanba, opening sentences the Magi, Hansen Mehtagi imprint Kara, Tagi Haitare, Aduna Yamna, Sagi, Hogi, Somda. Fundamental rights Irakpaga, the Universal Declaration of Human Rights Irakpasi Yam, the core terminus or Bahaitare, Anisi Yam, Junction and a Chakiba. The Wudabu, fundamental rights is the yet na Piraga Oina Lowy Port Sekara Yawi, had the limitations Yamna P, and the practically sinner Kadorimna Hayang Madu, Hector directly Hogi Canada law court enforced the Wayabagi. Port Amalak Panina must say limitations yampi, Mayam can hinder number, for example, Article 19, the freedom of expression, Pirigasu, 19.1, the Pirigasu 19.2, the Madu, reasonable restriction, and reasonable restrictions, Aduna, absolute nate, fundamental rights, absolute nate, Aduga, Universal Declaration of Human Rights, absolute nate, Adupu, Universal Declaration of Human Rights in a Kitang Hena, Park Chowna, Gonzale, Aduga, Hoyi. Fundamental rights and a Katang Hen, Kupsel, Katang Pixel. Aduga whole Akogi part 4 the Yauriba, directive principles of state policy, the Yauriba Potsing say, this is Universal Declaration on Human Rights, the Yawi. Whereas Masina, when socio-economic and cultural rights, Satkre, Aduna fundamental right the Yaudi, Aduna fundamental rights, the Yauribane, Aduga directive principles of state policy, the Yauribane, Sigi elements in Siloinmak, Universal Declaration on Human Rights is the Yahweh had a lobby. Hamburg, they tried some tensions again, Yamamatungamo. Export advocate Takpi, but says that I could put the Kanguava, Anini, Amana fundamental right, I would say under the Constitution of India. I could give Bharati Nagrik, Sinato, Godaba, Karakitang, Nagrik, equating you with Jabakara. Universal declarations now, Pitibidal Malayam, Punamaki, Mu with the Chatkataba, Aduna, Quinakitang, Pixel, Bunny, Hibama Tambire, Anishu with the Yamnungai, Jerry with the common sense that men, Taibung me, Nupanpi. Human, Hiragadi, Angang, the Gina An, the Gina Karikra, Punamak, Shukover, Tobudonama, absent Birapase, well, Yamnungai, I could meet my singing, common sense, the me, Haraga me. Hazumaito the Ingrazi Wahina di Barang Kaivanina, human have a Wahamaga, men have a Wahamaga, uneasy difference between the human and men. Yam Mayak saying the Taki with the Makta, I call it Tankaksiboki Takats of Pongdoksage, how's it history Malay? Human right, Hibisiki Matanga. I Anishuba guess the Laksage, Anishuba guess now, right key activists, Amawina, high river Takpi, river Mayam, Sigi, Matung inna. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯐꯪꯉꯕꯒꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯕ꯭ꯂꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯖꯥꯠ ꯀꯨꯆꯨ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6 ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ BC ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛꯀꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯅꯥ ꯀꯥꯔꯇꯥ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯤꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯚꯦꯅꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ 19ꯃꯨꯛ 18ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯍꯔꯦꯟ ꯋꯣꯔꯊ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯦ तसेंगमदी अखोई लोइनमक इक्वेलिटी अदगी जस्टिस फ्रीडम पर्सनल लिबर्टी मैम से चप मानना फंग हाइबने अखोई मचंग ओइना अखोई ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन मैम असिना पीरिबसे फंगदबसिना मरम ओइरगा अखोई खुनाय असि थाक खाइबा लाइरबा इनाकुनबा अशोनबा अकनबा खाइबा खुनाय अमा ओइरे हाइबा आम आई थमजगे अदुगा इंडिविजुअल लेवल दा फंगदबा असिगी मथकदा अखोई कांगलुप सिदा लेरिबा फुरुप पुलप की ओइना मानना फंगदबा खरसु लेना आई थमजगे मदुगी मतांगदना से अखोई रीजन सिदा लमदम सिदा दा चलाइबा तोपा लमदा पाकना चलाइदबा लो खरा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हाइरसी मसिना अखोइना ngसाइदगी नैनरिबा मियोइबा अमगी फंगम थोपा निंग तंबा करिगुमा आयन की वायन पथाप अमा याउद्रगदी मी अमगी पुंसी निंग तंबसी फाजिन पुंसी मांगहन बे यादे हाइमदन सिंगबा खुदमैना आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट पीरिबसे चप चाना मसी करीमता अर्थ थोहनदबा फिल्म अमा लाकवा सुमाइना लई अदुना अखोई हुजी हुजी अखोई मणिपुरी लेरिबा फिल्म सिदा तुंगान तुंगान बाय अखोईगी लमदम सिगी ओइबा स्टैट्यूटरी लॉ सिंगना अथिंग मयाम थमी 160 अखोईगी 64 लेरिबा मी मंगा सुन पुनबा यादबगी लेरिबा रिंगाक लेतना अखोईगी बन ब्लॉकेट तौइबा सिंग असिना मसी सिंटम ने अखोई लौब तारगदी अखोईगी लेबाक से कराइदनो म सोइरी अखोईगी फंगम थोकबा हकसी फंगद्रे हाइना लाव मी मयाम अमा लेरी अमदी नखोइना लावरिदु आइनगी अकाइबा मयाम लई हाइदना फाजिन पुंजिनबगी तौबा अखोईगी स्टेट की मेकानिज्म सिंगना एनफोर्स तौबसु लई अदुना अखोईगी से तसिंगना अखोई ह्यूमन राइट्स से फंगनबा याम कन्न होटनरिबा लमदम अमने नै थमजगे अदुगा अखोइना खरा मखैदि अखोई फंगे फंगदबा अखोईगी मयामदि वाटले नै हाइनिंगी अदुगा अखोईगी ह्यूमन राइट्स की लेरिबा इंडिया की ओइना इंडिया की प्रजा सिंगी ओइनसु जात कुसुदा यामना दलित अमना हेक्ता इराई लाइना इक्वालिटी बिफोर द लॉ हाइरगसु दलित अमदा अमांग असेंगी ओपी नैबिरिबा धर्मगी मिंगदन ओपी नैबा मयाम से अखोई लमदम सिददी अदुमक्ति लेइति अखोई सिददी माना पारिबा पोस्ट मागी लेरिबा वेल्थ लनथुम अदुगुमदर हेना अखोईगी कन वेटेज से पीरगा माना फंगम थोकसे हेना फंगिबा अदुगा लाइबा प्रजा असोनबा मिसंग संगल लेतबा सिंगसे असिना फंगम थोकबा ह्यूमन राइट्स सिंग असि अदु भाव करिनो खंगदबगी थाकता सोथना लेबगी फिल्म अमदी उयेनै थमजनी आम हौजी गेस अनीना या मयक सेंगना ताकपीखरे अहानबदा लेजरिबा अखोगी रावल असिदा ताकपीरिबसी नो योर राइट नाहाकी हकपु खंगसी हाइबदुमदी मयक याम सेंगना थंबीरे मरकसिदा मिकुप खरदंग अखोई ब्रेक अमतंग लौजगे ब्रेक असिगी तुंगदा मु एक्सपर्ट अनीदगी मसिगी चटना लोनचत प्रोसीड्यूर एंड प्रैक्टिस मसाई ताकपीगेबा सिंगदुदगी लौखतजरगा राइट टू इक्वालिटी राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन राइट टू एजुकेशन हाइबा मयाम अमा लेरमखिगनी अखोई एक्सपर्ट की कोकता मरक थना ब्रेक अमतंग भागतंगी ओइना मियेंग ताबिसी नोट Welcome back to the YL Watem. How's it? I had a guest that I'm like Kadurisi. I could fundamental rights की मतंग दा procedure में आम हम ले रंगनी
Declaration of Human Rights ki su procedure mayam na ngani asi makhai di aikoi chatna patha pasida hapaga aikoi tausi haiba madu gi siru telapna amadi mayek singdu suna di panbina bagi damakta ai case number 1 bablu daitong babna mung laksege Pani amba akhoi huziki yamana tapi bedu maina right without a remedy is no right ena hai adhikar ne ndi piraba ado hayeng thugai akanda ina kaimta tawi yadragadi madu adhikar asengba natte na aduna fundamental right mayam gi manungda khwaidagi maru oiba right amadi right to remedy heba potchini ai gi haksi masi kaira akanda aina kadai dano ma chatlaga madu gi complain tawraga madu gi remedy ma lobu yabadu aduna fundamental right ki manung makta da dum article 32 hedana karigumba fundamental rights e kaira agadi aina direct supreme court ta chatlaga madu wakat pa yabagi lambi ema right to remedy si fundamental right amoina dum pizari adu mase akhoi gi maruina fundamental right hebasidi legislature na su executive na su citizen namagi natraga citizen nattaba even atopa people gi bawba masi violate to ya den leini adu tawrak taragadi judiciary na intervene tawraga madu thing be ai masi tasengna india gi dadi common law country ni aduna madi dadi akoi intervention yai adu atopa leibak sing dadi masi yadabu su lei for example france dadi rights phajana pi adu orgasu judiciary na executive ta kuthingjan be yade moidi separation of power ina executive na executive judiciary na judiciary aduga legislature na legislature hedana masi yam clear distinction tawulai adu india gi di laibu phaba haigatra akhoi mityeng dagi human rights ki mityeng dagi praja sing ki mityeng dagi mase judiciary na interfere tawraga writ tongan ba akhoi habeas corpus ki certiorari ki mandamus ki akhoi mayam ma pass tawraga human rights sing se ngak na nabagi adugumba achouba ngak lo pi aduga india gi jurisprudence ta yamna revolutionary oiba kanu amasu 1980 ga dwaida justice bhagavati hoi krishna iyer hoi chinnaparedi hoina supreme court ta judge hoina leiringai da yamna fundamental oiba change ama porakhi kaigino da akhoi gi india law sing da yamba akhoi brit sayap tagi loin lobunina british ki context ta semgalakhiba law sing neba anglo saxon gi world amada sagi akhoi gi western europe ki world laaga hekta chaun hekta implant taw salakibagi pot khar lei aduna fundamental right ki pot se court ta phane kai constitution da phana phajana ijaraga su india da di larik lai su haitaba janingai su leitaba mapi maron seningai leitaba mi je lising the lakh ta leigrabane ba moina kadai dei supreme court laaga fundamental right pi haidoino moidi court ki ukil nek padi lair na court ki premise ban ga changba bawda hangoi ga do mi myam leiriba moi sing sig di fundamental rights adum moi larik hairak tri bawba paisa pair tri baw sum ngai lebi yagadra moi ni khwai dai dharka oi di fundamental rights e haibas gi idea da bhagavati na kaino ma anova concept am puthore public interest litigation in 1980s da masida high education ate hanagi sayap ki lerami ba anglo saxon ki law di ai si locus standi test hedana ai si effect tawraba mi ama natragadi aina court changba yadeba locus standi test ama han tawneba ada bhagavati na haise fundamental right ki wafam sidadi locus standi se dharkar leite sini and pro bono publico hedana public interested person namana mi mayam amagi fundamental right violate tawre se supreme court ki mamangda article 32 ki mathak mamangda pukhalakpa taragadi madu court na seriously lauraga madu pursue tawgadawne na haibaneba aduna public interest litigation ki concept se akoi judge sing sina matam dugi mayam na khangnari duni krishna iyer ga je mayam mai hoba phaja ba akoi ki keno se legal expert ni adu da natana chumna law khangbada natana ga sagi mi awa ana taraba sing sigi thamoi da yamna ayona usan mangam ba haidare adugum judge ni haijari ba moi sing sina tawraga public interest litigation ki law se pukhale aduna india da di huzik keno se public interest law ki mateng lauraga fundamental rights enforce tawna bagi lambi mayam ama leire tawdabu huzik phawbe hekta laide lambi am leire habe wani lambi du chatpada kari changge dudi akoi mak case khara tawjawada khangi kyam wage se sina fundamental rights ki wafam ne yamba aduga universal oina leire ba malem gi oina leire ba un gi oina leire ba human rights ki wafam sisu che da di yam phajaba thabak oina di ya da ba kaino da
mai leibak ki makha da leiduri ni mi sing se mai leibak sing du da changaga United Nations na high ru bai si yam problem oyeba aduna ihan han manga sai khoi 14 ta Universal Declaration on Human Rights I bedagi es mayam si yam harau na reba maru ine human right violate to biren lei ba population sing sigi UN da chithi si yam inner eba mayam se as khoi human right violate to bire UN intervene to bi oina ada matam du da Eleanor Roosevelt hoi adagi hujigi khoi India gi kanu hoi se moi di minung si lei bani na moi na reply tor ga tharame noi chithi du phange khoi kai kai no to ba ya ba yenge na ada UN se pakhal eba ko maru ina UN se da power di government sing sina pairi ni do ana government sing sina loin thingjale madu reply to bu su yaro ye na ado UN gi record di sum petition di sum thagalakpa reply to bu di yada ba adagi atopa interesting oi wa pham di UN gi se yam pharak tari se maning makha tam na leiraba laibak sing duna atopa laibak amana atopa laibak amada interfere to bu si yanaram di ba UN leitringi mamang da di se sovereign impunity principle hai ba aduna sovereign immunity ki principle si human rights dil torok matam da di masi masi limitations khara thamgadawni hai si UN gi charter da di hai ba anung bu thabak oin torok da di ekta lubo anna madu da su ihan han ba masi gi universal akhoi gi sovereign impunity ki principle si thugai gri si India ne ba UN gi ani suba UN gi human rights ki agenda gi makha da aham ba resolution se Egypt ki kanona religious discrimination gi lawi second resolution je history the record lai ri je India na apartheid regime South Africa gi mathakta mogi South Africa gi regime se human right violate tawe hedana mogi mathakta resolution ama mup tawe ba UN da madu pungchai chai na bani UN je kaino da mamang dong phau dil tong jimina South Africa ambassador duna matam da hujiki Vijay Lakshmi Pandit lai ri tin chai bani mo da nang na thau kai lai akhoi imung da tok jabu noi na thau kai lai ge na ada Vijay Lakshmi Pandit na hawgalaga Mr. Ambassador, you are a bit late. UN laitringai de nang hai do longna ram yai. Hujik ti UN la akan de sovereign impunity ki principles hai. Human rights na moderate to budharkar oi. Adun hujik ti khoi ngang bagi noi gi mathak da resolution lobu gi adhikar lai na. Adun yan han ba resolution ni sovereign impunity si thugai raga human rights ki pochina pura ise. 1946 da 47 da lairam 1940s 50s lairam India do hujik ti yam hong India position su yam honge tabudabu UN gi oina madudagi sum mayam se kano tawnana ba individual complaints se victims sing sina UN the approach to we yana na bi pot se yam kanna human rights ki movement tawriba victims sing amadi human rights friendly oiba lam sing sina di pukhalakna ram yam kon hot nei adu madu human rights khara violate to ba mapangan kan ba sakti sing madu block to na ba hot nei anung pu yam interesting of the 1970s ga doida special procedure in a mahogdui. When special procedure is the kind of the expert khara UN mandate piraga study to na thamba. Hadi issue amada the human rights is pak jaw within a koyamna. Bapu some bada ko extrajudicial execution hires in a koyam kan hojik Manipur su watho oidiba. Masida dil to na ba miyama moin appoint away hajariba. Masisu irai line tholukibanate Argentina da Mama mayam akhoi mi manghan gi bagi mama mayam sina plaza di mayo ina mama mayam sina kanna haurak padagi masa mayam je phara ga military na manghan gi badagi moina kanna andalon torak padagi mi mangba singsigi yengsen ba working group on enforced and involuntary disappearance in CMA aduna imung manung dagi laiba pau si loraga mai sarkar do da question hangba ngasai kano da protest to rubo ergadi sai hoi FIR hekta pan gi ai na ko ji honorable CM na su protest to FIR pan ni ta haire ado UN the UN gi experts in the working group to na kano torok matam the action do lorak pa matam the FIR pan ya dare ba the aduna adugi channel of communication am oina ba hujikti special rapporteur mayam ama laire Manipur gi su for example UN gi special rapporteur on extrajudicial execution ji Christoph Hansen am oiringai da akoi ibhamna memorandum pidana madudagi ne akoi Supreme Court ga case horaktana tawrise adumaina implementation mechanism khara United Nations ki level la su victims in a direct approach to wayaba pot khara laire tongan ba treaty monitoring body mayam da laire aduga hujik universal periodic review ina laiba khuding mak mai magi human rights record se atop laibak mayam na review to bogi procedure laire hoi yam kupudi ngasi gi meeting ngasi da hektu loin hai bading amaro edum pu expert na takpi ge dabudi yamba ai khoi gi matam na leijadabani na
ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯐ꯭रीडम ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯇꯦꯁꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ freedom of religion cultural and the educational right mayam ama piribasingigi matakta protection of human right thau yauna universal declaration gi matangda leipak amagi malem masida leiba leipak amagi praja amana asiguma tawrabadi UN da bau laaga wakat naba reporter thawina specially hiram gudigi amamam appoint tawdana leire kaina takpiriba mayam asigi makha tar pu oina manipur da su akoina taja hubada reporter ani ohum guma lakre thaknanaba drinking water gi matangda lakpa koi taagre adu matangda koi expert wanasu akoi extra judicial gi matangda lakre haibagi koi taagre asumai tawdana manipur da leiriba thawdok pathok singsigi matangda as a right activist amoina paudam khardanga loisalakpasida thambiu ina sida yamna matang chaina ai ningjenge akoi gi lamdam asida tungan tungan ba special rapporteur sing lakpi dana yengchen khongchat lakpasi yam koida kudong shaba mani hojik category of human rights ki matang su han bada koina khanarmi se moral rights ta based over civil and political adubu akoina blue rights hai ju mai khangnai adigi mu red rights hai gana akoi gi socio economic and cultural mai chap chap mi hing bada changba masak sing state na pibum thui dignity of life say food shelter the health care option later the yaroena adegi ahum subagi sida green rights na khangnabada koina maruena koi sagi environment adegi collective rights to development sustainable development gana ada akoi manipur da ju yam thengnari lakpi gi ba jo ising gi matang lak koi dam ga chatna yengi bani aduna akoi gi dam gi matang daga koina thengnari si purely human rights issue ne na koi hainingi chaukhatnabagi mingda akoigi yamna kuina traditional livelihood oina leijarama ba nung lengoi piega hingjaba mising mayam amagi chakhau mari thadatpa mari alternative rehabilitation su tawdaba khudakta akoigi mising du hingbam chapam khangdaba moigi family culture loinamak community life se thugairapado right to life aduga mai right to work mayam ji hat ki bagi pot ama koi thengnajagi mapung oina akoina hoji hangba yabadi adu oitar de akoina human rights masi protect tawnaba masi grievance lakpa kana madu redress tawnaba akogi india na semiba tongan tongan ba right panel singse asi kayam mathau kayam tawrge tahonbam thokra haiba amuso koini na bye ada aina thamjaning madi akogi se tongan tongan ba commission angangi nupi gi human rights ki leiko makoina henna aidi proactive role ama lahon lagadi yam henna speedy trial speedy akoi justice soina phangane na khale akogi india da thengnari basi yam koina koina namjan basi case singje PIL dagi holga tonga tomba case mayam si wai supreme court na yamna masak thokpa kharabudi tawgre supreme court ke handa ki decree amada right to privacy si su fundamental right amoina right to life and liberty sida hapsan gadabani haidana yam taw significant noiba khongthang manipur gi extrajudicial killing da su yam masak thupa paikhale adubu punna yengba kandadi miyam praja gi phangbam thokpa khudakta pigadaba justice to di hoji phawba phangdaba mayam amaleba aduna aina yamna kanna haijaning bamdi human rights si karina khwaidagi sohorlibano hairagadi bribery and corruption nepotism adagi religion based ki miyeng dagi akannaba religion amagi miyeng da madu impose tawnaba honaba madu dagi tholakpa mechanism akoi system amari institution mayam da changjangraga tamna makhoina pama lambi da purakna honarakpagi karigi mayam se dagi loinana akoi state na semai ba public services adagi welfare schemes mayam se state na semjarasu mioi kanglup kharagi khayata tanaba makoi khutta tanabagi masigi yam corrupt system ama leibase masina maram moraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯋꯥꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯥꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯔꯤꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯔꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯊꯧ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯒꯗꯕ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯒꯗꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯃꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯨꯇꯔꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯜꯍꯟꯕꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯆꯥ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯅꯣ ꯌꯣꯔ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯅꯣ ꯌꯣꯔ ꯂꯣ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯄꯨ ꯈꯪꯉꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯄꯨ ꯈꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ almost ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯕꯕ꯭ꯂꯨ ꯂꯩꯇꯣꯡꯕꯝ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯄꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯕꯨꯙꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯂꯣꯕꯨꯁꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯏꯔꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯅꯧꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯆꯔꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯣꯊꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯖꯔꯤ